Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? ستا نوم څه دی؟ Je m'appelle. دلته کولی شئ تاسو خپل نوم ووایئ د je m'appelle نه وروسته. Tu es quel âge? Tu es quel âge? ستا عمر څومره دی؟ چې تاسو کولی شئ دلته ووایئ j'ai او نور خپل عمر ووایئ څو کلن یې هر څومره چې مثلا j'ai 25 ans. Quelle est votre date de naissance? Quelle est votre date de naissance? ستاسو د زیږیدنې نیټه څه ده؟ چې دلته تاسو کولی شئ خپل د زیږیدنې نیټه ووایاست. د مثال په توګه Ma date de naissance 1er novembre 1997. Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? ستاسو ملیت څه ده؟ Je suis afghan. Je suis afghan. زه افغان یم. D'où viens-tu? D'où viens-tu? تاسو له کوم ځایه راغلی یاست؟ Je viens d'Afghanistan. Je viens d'Afghanistan. زه له افغانستان نه راغلی یم. De quelle ville? De quelle ville? له کوم ښار څخه؟ Je viens de Kaboul. Je viens de Kaboul. چې تاسو کولی شئ دلته خپل ښار ووایاست په اخر کې چې له هر ښار نه راغلی یاست. زه له کابل نه راغلی یم. Où habites-tu? Où habites-tu? تاسو چیرته ژوند کوئ؟ J'habite à Paris. J'habite à Paris. زه په پاریس کې ژوند کوم. Quel est ton travail? Quel est ton travail? ستاسو دنده څه ده؟ څه کار کوئ؟ Je travaille dans le magasin. Je travaille dans le magasin. زه په پلورنځي کې کار کوم. Tu es célibataire? Tu es célibataire? تاسو مجرد یاست؟ Non, je suis marié. Non, je suis marié. نه ما واده کړی. Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? نن نیټه څه ده؟ Nous sommes jeudi 20 avril 2023. نن پنجشنبه د 2023 کال د اپریل د میاشتې 20 ده.